Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh, geletak aku gur disenggol wae tiba lho aku iki ngarang yo. Dingin. Gading. Ya toh, Iya, sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam, Mas. Weh, ora main pirang-pirang jam biasanya. Pirang-pirang dino. Kan aku lagi nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh.